Muraho neza mwakoze guhitamo gukurikira Alphonse Sport TV, ni channel y'imikino, ni channel y'isi ya siporo. Ku muntu wese ukunda amakuru ya siporo ndamusaba ko rwose atajya acikanwa na buri makuru yose mashya kandi yizewe. Dutangirira amakuru yacu, reka duhere hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nta yindi nkuru amajyana amaza rwose iri kuvugwa ni irushanwa rya Sekafa Kagame Cup rikinwa n'amakipe rwose muri East Africa kandi n'andi yo hirya. Irushanwa rikaba riterwa inkunga n'umukuru w'igihugu wacu Perezida Paul Kagame. Ni irushanwa noneho uyu mwaka rya karundura ryitabiriwe n'amakipe basaga 12. Mbibutsa ko irushanwa riri buze gukinwa ku masitade y'i Kigali abiri, bivuze ngo mu ntara nta mikino yahajyanywe. Ayo masitade ni Stade Amahoro i Remera, hakabamo na PV Stadium iherereye i Nyamirambo. Uko aya makipe rero agiye ari mu matsinda, duhereye mu itsinda rya mbere, ubwo ni itsinda A, rigizwe n'ikipe ya APR FC, ikipe ya Vipers, ikipe ya Gor Mahia, Garde Republicaine, ikipe yo muri Djibouti, Gor Mahia yo Kameme yo muri Kenya, Vipers niyo muri Uganda. Itsinda rya kabiri, itsinda B, rigizwe n'ikipe ya Simba Sport Club, Singida zose nizo muri TZ Tanzania, hakaba na Mogadishu niyo muri Somalia, hakabamo na Jamus niyo muri South Sudan. Itsinda rya gatatu, iri tsinda riyobowe n'ikipe ya Rayon Sport, Al Hilal, Tusker yo muri Kenya, Kevz FC niyo muri Zanzibar. Iyi mikino rero iraza kubimburirwa n'umukino karundura wa mbere w'ubuhuzi, ikipe ya Vipers yo muri Uganda ndetse na Garde Republicaine yo muri Djibouti. Uyu mukino ukaba uri buze gufungura ku isaha saa 9 ku munsi w'ejo tariki 24 Nyakanga. Umukino uri saa 9 zuzuye. Ababishoboye rwose muzanyeruke mujye kureba irushanwa rirashyushye cyane. Match karundura itegerejwe ku mugoroba w'isaa 1 ni match iri buze guhuza ikipe ya APR FC n'ikipe ya Gor Mahia, aho Gor Mahia iherutse gutsindwa na Rayon Sport ku munsi wa Rayon Day. Murabyibuka namwe murabyumva yuko uyu mukino utaza kuba woroshye, kandi ikipe ya APR FC yaguze abakinnyi benshi, ikabitangaza ivuga yuko akitwa gakombe kose gacaracara mu gihugu cy'u Rwanda, kandi na gahunda yo kugira amatsinda irushanwa rya Champions League. Bivuze ngo rero barahera kwikinga iki kigiye gutangira ejo bundi, bivuze ngo nta mikino iri muri iki gikombe. Ndababwira yuko rwose irushanwa APR nayo muyitege. Tuse cyane muri Afrika, nta yindi nkuru iri kuvugwa, ni ikiganiro Mutsepe yagiranye n'abanyamakuru ku munsi w'ejo. Ikiganiro cyatangiye ku isaha 6 cyamaze amasaha menshi, aho yavuze ko AFCON igikombe cya Afrika cy'umwaka utaha 2027, yavuze ko rwose nta kabuza yizeye ko kizagenda neza cyane. Yavuze ko abavuga ko ibihugu bya Tanzania, Uganda ndetse na Kenya bititeguye ari ibinyoma. Avuga yuko rwose yizeye ko irushanwa rizagenda neza, kandi ko CAF yiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo ibibura bizabe, ibikorwa remezo bitaragenda neza bizabe byanogejwe. Yanashimiye amakipe y'ibihugu aheruka mu gikombe cy'isi, avuga ko rwose yitwaye neza kandi ko yahagarariye umugabane wacu mu buryo bwiza cyane. Ese mwizeye ko AFCON ya 2027 izagenda neza? Mwandike ibitekerezo byanyu muri comment. Niba mukunda amakuru ya siporo, mukande na like, musubscribing, mukande no kukayobora kugira ngo mutazamucikwa n'amakuru yacu mashyashya kandi agezweho. Murakoze kubana natwe kuri Alphonse Sport TV.